Napanan na nga taman ti ukit na nga maytat agap apura agpay. Kasangsangput na pay laeng awam man. Mare, among may dati karubate nga si Mangpet, ni Natasha ngay. Ay ti balikbayan nga manugang ni Marsing nga kurad nga kunata. Apay mare, masikog na si Mangpet. Kabulanan na pa'y kanong. Ala, kaanangay ko na ni Marsing kumare. Inapa na nga tatay manugang na. Awang kanong matlata ati tagtagarin na kumare. Han na nga rod angan ay pakat ti kinatangsit na. Kasano nga may pakat na ti kinatangsit na kay ni Natasha mati mang bibiyag kinyada. Ultimo panti kadabrana ki isumangga gatang. Ay tiklop angar tay tangsit na. Kung gunana kunamla no asino nga baknang idi. Mga mare, anya pag marmaritesan nyo bigbigat. Apay papanam si Katrining, kaapanak ag-release ako mare ka awan iti pagbayad ko ti kuryente kada igatang ti bagas, agap apura akarod. Kat agap apura ka nga kunam kumare, apay ngarod data panti dita abagam, pagpunas mo, ay Allah, kitam laaya ti panagap apurak si ka nalipatak pa nga isut ti pantikon. Ito'y aman lang nga agpantin si kayo tako. Masaduta kun nga agsubliya balayin kagap apuranak pay mo ni. Luko-luko ka talaga si kakumari. Mabati kay ditangaduan kagap apuraak. Sige. Kitamla dati kumari ta aya piling. Pimanmet. Nalipatan na pa nga isuot tay pantinan ti pagap apuranan. Isupay